igama kuPhaka isibongo wakanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile yathi wathinta uPhaka kuda kweyini ngingwele ebhuqabhuqa imizi abafokazana ngotholilodwa likaMentshise thuluza ngihambi nalo ngilifica insimini xama uxakile kusazoshuba kusangenzeka noma yini ngumafavuke njengedanga abaningi unogwadubhajwa ikhulule ngumfoka amakhanda indlondlo enamakhanda amabili elisithathu elenkosazana dama elingasho ubusika nehlobo ngqwele ngaphuphi inyoni ziphupha amihla namalanga mthombo ogolezayo ungabonakala ukuthi amanzi aqhamukaphi kubonakala lapho ephuma khona ngithanda ngize ngithande nabangangithandi ngoba nabangithandayo bake bangangithanda kodwa ngenhla yokuma ngenxa yamaqiniso namhlanje sebeyangithanda okusho ukuthi nawo ongangithandi uyosungithande wena onyanyayo fokofo ngeke ngise ngizwe ngempatha mina gcwala ngakufakela nango sikisi umsebenzi wokulwela abantu awona wamavaka uyabona mawuthi ulwela abantu uyabona bengabe uyinduna yensizwe emakhaya akumele ube igwala uyabona bengabe ummeli umela abantu akumele ube ummeli oyigwala umsebenzi okuphoqayo uyinduna yensizwa ungabe igwala ummeli umela abantu ungabe igwala umnomzane umeli ingane zakho la emndenini ungabe igwala emsebenzini umphathi uyimanager udirector ungabe igwala ngoba umsebenzi nomsebenzi beke lo umsebenzi wa involve abantu obamele noma obaphethe kunama challenges ahambisana naleso sikhundla kusona ngisho ungaba umfundisi ube umfundisi baba ube inyanga uma umela abantu susubugwala bese ususa futhi nobuxoki uphixiphiqi nje mawumela abantu ufuna uqonde mawumela abantu story sakho sazi mawumela abantu mawumela abantu futhi ungancithezi ukuze uhlale useqinisweni ngoba khona abantu ongagcina uxabana nabo ngafanele ngoba bebona ukuthi awukwazi ukuma iqinisweni wena uyile nhlobo njalo efuna ukuba muhle ngisho kumele uthathe izinqumo so uyabona ke mina njengoKing Bhaka njengoba nje nguKing Bhaka ngimela abantu le level yami mina nobugwala khohlwa ngisho uJesu Kristu wengelona igwala ngeke baba umela abantu bese uthi uzoba igwala wena uzofuna ukuthandwa uzothandwa angithi phela labantu bamele banezitha automatically izitha zalabantu bamele kumele kube yizakho angithi labantu obamele bahlukunyezwa abantu la ka spiritual angithi labantu abahlukumeza labantu obamele ngeke baze bajabule ukuthi wena uzosiza labantu uyabona iqala inyanga mayi strong ikwazi ukukhulula igebengu ezi strong zayifuna ukuyibulala leyo nyanga mayinteke na izofisine ke khona into engayicela mina la mhlawumbe nginenyanga ngayicela lento ngacela into esimple nje ngathi njengoba ngilwa izimpi ezingaka ngilwela abantu ngathi angimfuni umuntu ozowenzani ozongidabukela ngaze ngathi angimfuni umuntu othi hawu Shem King what if labantu bekubulala ngaze ngayichaza leyo nto ngathi mina eyami power ayona le power esebenziswa ilezi didide egcwele umhlaba nezinye ezithi zaba prophet besikema abantu ipower ye-imagination angisebenzi mina ipower ye-imagination ukuthi kwenzeka ukuthi uyabona kungenzeka kuKing kwenze angisebenzi nge-imagination mina nginesigodlo noma nginendawo engcwele engikwazi ukuxhumana nayo engikwazi ukubona yonke into engathi ikhamera yasemazulwini ebuka yonke into kanje so njengoba nginalo hlobo lesigodlo ilona ongenza ngikwazi ukubona yonke into iyona futhi ekwazi ukungenza ngibone inkinga abantu abahlukunyezwa ngazo yiyo futhi ekwazi ukungenza ngibone ngisho izitha zami okusho ukuthi ukuba kuleso sigaba yabona makuthiwa
umuntu ngampela onesiphiwo sokwazi ukubona, ufuna ukwazi ungibona ukuthi I am not a dying type njengamanje. Mawukwazi ukubona nje, ukwazi ukubona amandla ami, ufuna ukwazi. Mawungabe ungakwazi ukubona ukuthi I am not a dying type, u17 kwayiwena. Funa ukuthi I am not, because ukuba kulesigaba engikusona, so kuba kule level yaka spiritual akufikwa kwalula kule level engikuyona ka spiritual, kodwa ukuba khona kuyona ihamba nama benefits. Ngoba usuke uzolwela abantu. Athini ama benefits akhona? Ngangayichaza lento. Ngathi eyokuqala ibenefit ithi akufanele kube khona isigaba la ngithi la kuthiwa khona anginamali. Ipower ufuna yenze iplan. Mangidinga imali. Ipower must make a plan, not me. Okwami ukuma ngenza into efuna ngiyenze, ngisho efuna ngisho ipower makuthiwa ngidinga imali must make a plan. Okwesibili, akufanele kuthiwe ngile nhlobo ekuthiwa ingafa noma yinini, ngavele kuqhamuka umuntu nje athi ngizomdubula uKing Bhaka nangampela qhu nami sekusakatha, ngaqhamuka umuntu angijikijele ngesilwane nangampela saka nami ngampela oho sengigobile, nangampela umuntu angavela ngimemeze edlozini lakhe ngampela sengishawa izibhobo. Angikho kuleyo level yalawo masimba, kuleyo level mina ngile level ethi kuyothi mase ngine iminyaka u8 sengiyoba nami sengiyaqala, sengiba sesigabeni sokuthi sengingaqala ke nami ukufa noma yinini njengabanye abantu abanomali mase ngino80. Ingakho ungibuka yonke into ngiyayenza, yonke ngayenza. Idamu likhona, iMakhanakhanda Stone ikhona, ivillage iyakhiwa lapha, yonke into iyakhiwa ngoba mase ngino8 kuyofuneka ngihlale ngaphakathi lapha sengiqedile ukwakha. Mase ngihleli ngaphakathi sekufika abantu benzani bazoconsulta, ngizohlala phansi nabo ngibafundise sengikhehlana nami sengihlala ngaphakathi. Uyacabanga mangavele iqhamuka u17 athi awu King Bhaka, what if labantu laba inyanga ozi exposeayo zikudubula? Number 1, zinyanga lezi zinto, zinyanga lezi zinto, ubiza lezi zinto ngenyanga. Hayi mina ngumprofeti, mina ngiyaprofeta. Uma ubheka umprofeti wena umuntu bafethu, angichaze kanje lento, angichaze kanje lento. Uyabona mina lento kulola abantu angiyiqalanga manje. Uma ngingaphosisi ngayiqala around 2012. 2012 kuyayike kabukhona i-social media. Social media isikunika i-privilege yokwazi ukukhuluma uhlele endlini kwakho noma uhlele ehotela. Social media kuqala iyayingekho i-social media, wawuphuma uye ngqo kubantu bazokhumbula abanye abaningi. Sibambene ngehluthu lapha esiphingwe rank nenye inyanga. Ingekho social media, kuyindoda ngapha, indoda ngapha, kubhekweni leyo nyanga yayiqasha ama security. Imoto zu4 zigcwele phama ama security. Kube ngaleso sikhathi 2012 kwaba amaphoyisa ehamba naleya nyanga. Uyabona la maphoyisa asuke off emsebenzini, uyabona asuke off bese thayike sizokusupporta kuphelezela, yayihamba nawo lawo maphoyisa asuke off emsebenzini. Leyo nyanga leyo yayihamba nama bodyguard. Mina ngenzani mina ngaleso sikhathi? Ngathatha nje insizwe ezu4 zongezo lezi insizwe engayithatha lapha eMlazi, kune hostel eMlazi ekuthiwa iseGlip. Ngathatha insizwe ezu4 nje zigqokela obhemuthi, ngazambela nazo nje saba u5 ngami, sabhekana nayo yonke lempi. Buza kwagcina abani lompi? Kwagcina mina. Kwazi kwaqhamuka insizwa yasefolweni yakakhuzwayo ekwakuthiwa uMavu, yafike yama yayihamba ngeventure lapha ya. Ngangakabi no King, ngangisewubhaka, cabanga sekuKing manje. Yathi Bhaka mfethu uright, ngathi akha ngidlala ezinyoni, ngisho ngizikhomba zigcwele la esiphingo. Mawungawazi lo ma details usho ukuchazela. Yabuya yabambane workshop nenye futhi inyanga lapha kwanyiwa. Kwabuya kwashube Pine Town. Hayi lokho ama social media, lokho it's lousily nothing lento. Lama social media. Uthe noma sekukhona ama social media la kwaqala
from 2021 mangaphosisi usuyophela nginga social media zaqala ngiveza amaqiniso mawukhumbula kahle khona inyanga kwaku 30 September likwakuzoba nomcimbi wezinyanga eMoses Mabhida ngithi mina fuck off makize bekhona yonke lonto zahlangana inyanga zakhanda uzungu kwala noma sithi ziye Newcastle ngathi ayikho zahlangana zakhanda uzungu lokuthi uKing Bhaka singambulala kanjani zahlangana zahlukana baxabana bodwa nizokhumbula isiqhamuka enye ekwakuthiwa ukhwalo isiphahluka isithi nina benithi ngibulala uBhaka benithi ngibulala uNtsika nina ngoba nina nimoyika cabanga ke mase ngaqhamuka u17 manje usekuyophela 2024 athi khonta iprofetayo ukuthi ngizofa ngibulawa zidididi. Can imagine yilabantu laba basuke bengekho updated ukuthi ubani odila naye la akudilwa nomasaka la baningi ebethe iking hey lezi inyanga asithembi hey fuck off man mini purpose yami yokulwela abantu ngibhekisa abantu ifezekile iyafezeka because mase ngimqwayisile umuntu ngeke asakwazi ukuyilahla imali yakhe bezoyilahla ukuthi ubani onyanyayo lapho fuck off makukhona impi ethi khona ayize bring it and come kodwa iqhamuka amasimba ka17 athi mina hayi King Bhaka hey what if labantu beba ingozi athi omunye ngiphuphile beyingozi athi omunye ngiprofethile futhi ngangayichaza futhi lento mina ngathi angimfuni umuntu instilla ifiye komunye umuntu because umuntu kumele ukhuluma ukuphila. Yabona into ebeyenziwa futhi ilokhuzana izinyanga zakudala mina bengidina le nto mina athe fika umuntu ezofuna usizo wena uzomtshela ukuthi ihlo zahamba nalo lithi akathwase le ekhaya ngenkani bengabe ngathwasi lo muntu uzogula noma uzoba nenkinga agoloza umuntu athi hayi mina ngiyakholwa ngifuna ukuthwasa bengithi nje angizozwa ngitshele umngani wami bese kusuka wena nyanga usuwenzani usukhuluma emsamo wakho ukuthi azimlane ngenkani ukuthi lo muntu lo ngoba akahlonipha idlozi kube uwe manje usumthakatha usuthi akabe nenkinga khona ezobuya ukuze kufeze into obuyishilo amasimba leyo nto le kufana noma uzothi kumuntu hey wena khona abantu abafuna ukubulala kahle kahle wena kufanele kufe wena mayesile nje umuntu bengabe uthi khona abantu abafuna ukubulala uma kuyinsizwa leyo uba kuyinsizwa ngempela leyo funa umndeni wakhe naye baqonde wena umtshela lawo masimba because njengoba uthi umuntu uzofa uzutshela abantu uthi uzofa lo uma engafi lo angithi sekumele wenze iplan wena ukuthi akafe ukuze lento ekade uyishilo ukuthi uzofa sekumele yenzeke ukuze kujabule labantu laba abazwile ukuthi uzofa angithi uyabona uma uthe umuntu uzofa nanga akasafi usuyabona manje ustressekile ukuthi akafi ngani ngoba ngase ngithe uzofa manje ngitsheleke mina wonke umuntu ocabanga ukuthi ngafa mina manje uma mina ngingajika ngithi akufe yena angafa with immediate effect angifune emlandeli wami mina ozongitshela ngokuthi King Bhaka khona ingozi ekhona futhi fune ukutshela leyo nto mina ngoba inesicefe leyo nto ngoba ngisho lapho ushembe unyazi angazi bangakanani abantu abafuna ukudlula kubafundisi ngenkani athi umuntu khonto engiyiphuphile ngonyazi ngicela ukuya kulona ufuna ukuyolibhedela unyazi ufuna ukuyolibhedela abanye kubabishop athi umzalwane hayi khonto engiyiphuphile khonto engiyiprofethile ngombishop futhi yobhedela umbishop abanye bashawula yini baye wozuma hey khona into engifuna ukuyitshela umongameli eyingozi ngifuna ukutshela umongameli uzuma kushawula yini umuntu azalala esangweni uzodakela umongameli akana dlozini azomtshela amakhona ingozi akana dlozini ngoba phela umuntu okumele yena athathe isinqumo sokuthi yazi khonto engayiboni kahle empilweni yami ake ngihambe ngiye kubani ngiyasithemba ispirituality sakhe indlela azongiguide ngayo nazo ngitshela ngayo nazo ngihlolela ngayo ngizokholela kuyona bese uyasuka kuleyo muntu uya for a spiritual guidance kuphela
hayi beqhamuka amasimbe enyonokazi nokuyazi izothi hey king what if ufa qhamuke uthi uvika le qhamuke enye king nginesiprofeto samasimba ekuthiwa lana uzofa hey nangu October yophela khona abanye nje ngithi bawu3 mangaphosisi abaprofethe ukuthi ngizofa ngoOctober now October yophela yake sigodlweni ayikho into enjalo evumelekile futhi esigodlweni mangingena khona ayikho into ethi mina ngingafa anytime soon because ingqinamba ithi from 8 kuyale sengafa noma yini sabe ukusaba that is why mina sometimes ngizihambela ngedwa even emotweni ngivule phezulu isilahla ngifaka amadimas ngidrive ngoba ngiyazi ukuthi mawungizela ngobuso ungagcina ungibona ngiza but ngekwazi ngidlule nini kuwena mangizodlula kuwena kanti ubuso yimpi ngizokwenza amasimbo ngayo yonke indlela hayi ngoba ngiyisigora ngithi ngilwa kakhulu cha angeke kodwa ipower engihamba nayo iyona ekwazi ukungifihla kwizitha mina ngiyafihlwa ingakho mina mawungizela ngobuso even uthi uzale edamini lami yonke indawo ingavela iphenduke ibe yidamu mawungizela ngobuso ngakho nje ngithi angikhulume leyonto how can phaka pho isibhamu kuwena esani esokuthi mayisingibhayizelile inyoni isibanjwe yidamu ithithiza mase ngiyayiphebeza ngaso iphebezeke ngaso ke esokuphebeza nangu umuntu usengenile kwami ethi uthatha amashansi nangya useyathithiza lapha ya sekumele ngimphebeze ngomphebeza ngaso umshini waliyonto umshini okuphebeza impatha phawu izokubamba ngqi mina ngiyakuphebeza ke ngawo cela ngakufakela nangisikisa so nje angifuni lonto nje athi umuntu bengabe efuna ukuzikhulumela ngento yakhe lokuzongena igama eligudlana nami kobantu futhi ngiyacela abandeli bami nje ababe neshow ukuthi angizoshona anytime soon ngisangakhuluma noma ingayiphi inyanga ayikho engangizama no one can ever try me ngakhuluma noma ingayiphi noma ingobani noma ingayiphi hey lalela baba ngisho ngavuka ezashona ngavuka ngikhuluma ngazo mina ezashona indaba ngiyitshela ukuthi zalahlaphi izenqoqwa ukufa ngoba umuntu nje akufanele uvume ukunqoqwa ukufa nawo lapha ekhaya ogulayo ungavumi ukunqoqwa ukufa ngavumi iba strong wena okhaya ohluphekayo ungavumi ukunqoqwa inhlupheko be strong sikhona nje nawe uthatha imali yakho unikeze idididi ungavumi ukudlala lezi dididi lezi ngavumi unqoqwa emhlabeni nawe imanager lapho qina iposition okuyona ithi ba strong nawe umphathi musu wayilo mphathi okukhala njalo mina bayangihlukumeza emsebenzini abangifuni abaphathi abanye abangifuni ulindeleni wena angithi uyanyuka mos angithi uyanyuka and you understand the higher you go what happened webaba mawunyuka nama challenge automatically abakhona phela mawunyuka kunesikhundla somuntu oyosithatha nje angithi mawunyuka khona umunye besifuna isikhundla wena uzonyuka nje kube smooth baba mawunyuka kuyaliwa mos that is why I'm here to support and guide you mawunyuka nje kuyaliwa kufana noma kade kwaziwa kini ukuthi uno round owodwa noma unendle eyodwa one room mawusufuna kwakho umuzi omkhulu wena ucathi kuzobalula yini hapha labantu ababesebexoxela abantu ukuthi wena ngeke uphinde ulivusa ikhanda kini masulivusa uthini bayajabula inhliziyo zabo nje zibophile kukodwa iyashintsha bokuthakatha lonto hey ngifuna niqonde mina ukuthakatha kodwa ukuthatha umuthi uhlanganise kuphela futhi lokho komuthi ukuthakatha kungaphansi ukuthakatha kuyingozi yilokho kokubopha kwenhliziyo ngoba once wabopha umuntu inhliziyo ukhankasa abanye abantu abazokubophela inhliziyo awukazi uxabane nomuntu ehambe ukukhuluma kambi ngoba efuna nabanye bagcine bekuzondile egcineni ikona kuthakatha kuyingozi ungcono ngisho lo thakatha ngomuthi ngoba umuthi uwenze khoneni akafuni ukubonwa ukuthi uye lo wenhliziyo baba uqatha nabo bonke abantu akuxove ngisho basela uxove emndenini makhona umuntu onenhliziyo ebophayo uzokuxova nomndeni akukhulumela into ezingaka ulala ustressekile wena uthi hawe ma ngaze kuzoba njani emhlabeni bengabe kunje ilo wenhliziyo lo kuthakatha nje wenze khoneni bayingozi la benhliziyo basi
So ngizocela ke nani abangikhonzile kuyibona abazoyilungisa mawuzwa impatha nje ithi King Bhaka wara King Bhaka uzofa King Bhaka perfect dilani nawo lo nyoni nothing verse dilani nawo nini akukho izinge nakuphendula lonto ngoba phela umuntu baye ngibona angiphathi even wesongihluniphayo funa ngiunderstand ukuthi King Bhaka enye into leya thina sisamba it's like khona ikhamera esamba nayo because isigodlo sethu sikuleyo level that is why ingekho into engeke ngaqhamuka nama details that is why ngifuna ukuma abanye abantu abafuna ukuma umuntu ufuna ukujabulisa wonke umuntu ufuna ukuthandwa zinyanga aphinda athandwa abantu ngeke kuyenzeke lento baba mangabe ulwela abantu ufuna uvuma ukuzondwa zinyanga mangabe uwumbimbi nezinyanga ufuna uvuma ukuthi uzoskema abantu ufuna uvume ngoba ihlangene ema meetingini azo lezi zabangani ziplan ukuthi siyobashaya kanjani wena usungishayile lo hayi uzobaleka eze kuwena uyabaza abantu abanjalo umuntu ofika asebenzise into kalo athi ayisebenzisile kube khona umuntu ozoqhamuka athi hayi ngeke yalo ayisebenzi khona kalo esebenzayo usekududulela kwenye inyanga futhi lalela uyadlalwa lapho baba uyozamba zonke kodwa uphuma ungenalutho hamba ugcogcoma co ozudina idlozi lakho ukuthi lengane kodwa enje ehlula nje ukuma yazi ukuthi sikhona yazi ukuthi uNkulunkulu ukhona mase kuyanqotshwa yazi ukuthi amandla semanzini akhona sibonge kubona bonke laba abadele konke ebesinabo le kumakhanda dam basibajabula labantu ebebeqala ukufika khona abantu engabenzele ikhethisi nje ngamabomu futhi ngathi mawukuthi umlandeli wami kade wawubona ngenza imanga ngathi ophatha nje 1000 khona insebenze esozenza uyabona kuthe sezihamba ngenye indlela leziyansebenzo sekunyuka igiya lazo engabezwa bejabula ngijabulile nina nonke benifikile indlela enijabule ngayo kade nanikhala nithi thina esingathatha entweni siyosizwa kanjani niyibonile ke nginisisa hambani ke niyonqoba amandla okunqoba asezandleni zenu sebenzani kanzima enikuthintayo kuzokwenzeka kunqotshwa kanjalo ke hambani ke niyonqoba sibonge nalabo abanoma khanda oil ayibebegcwele man ayi khala abanye abantu bathi King Bhaka bonke labantu banoma khanda oil laba bangaka ngathi mina yes kwathiwa emhlabeni nje uyabona uma ukwazi ukuhlanganisa abantu abafika kuwena bezofuna usizo uphinde ubahlanganise kwathiwa uyinkunzi izinyanga ziyabablock abantu mase ithatha 100,000 no 50,000 baso iyabaleka iblock mase uyifonela ngathi sicefe angiphathi makuthiwa afika kuyona uvinjwa zigola izinyanga ezikobona izigola esangweni akugadiwe izitha kugadwe nabantu abaqoliwe ukuthi bangabe sabuya izigola zibavimbe lo muntu bekade kuthemba before namhlanje usevinjwa zigola akwazi ukuza kwena bethu yezwa njalo kuthi umkhulu ubhizi umkhulu amasimbo omkhulu yonto ebhizi amasimbo omkhulu so nje ngenzela ukuthi yonke lenqwaba ngiyacela mawumlandeli wami ungalokuthi uthi khonto ayiphuphile mina ngifa fuseka ngifuna lonto mawumlandeli wami ungangitsheli khona amasimbo esiprofethi owabonile mawumlandeli wami uma kuukuthi bekhandwa itulo ukhona nawe likhandwa usibanibani lokhu ngisoconga urayidike mawuzokuzaka uzothi hayi bengikhona usibanibani bebekhandela itulo lokufa ikhona kuthiwa i-tip off ukuthi enjalo nase sigodlweni ikhona ngoba yonke information ngiyithola esigodlweni bese kuthiwa esigodlweni sesoyenza ke manje ukuthi ukwazi ukuyibona emhlabeni uma ususebenzisekile wena emhlabeni ukuthi ukwazi ukuthi usibanibani kodwa mawuza kumina uthi hayi angifuni ukuqhatha angifuni fusek ngezila ngathi ngiyabona nje ngilalela ingane wani yomuntu manje ngiyaprofeta fusek uyacabanga umuntu ongaze manje ezongiprofeta ngendaba yesikesh lesi ebesenziwa le koZulu isikesh angitshaka isikesh zingaki mina izinto engidlule kuzona even before the sketch list yabo and inyoni ethi yangiprofeta ayazi ngisho ukuthi kwathengwa abantu ukuthi abafike la kwami ngo 2023 early kwathiwa bafike babambeke esangweni ayazi leyo nyoni kwathengwa abantu bewu8 beya ngamakhwanta ama2 bafika lapho babambeke esangweni basho futhi ukuthi bathonyoba angikaze ngiblack ngaleyo nto because ngiyazi vele ukuthi they can only plan but they won't succeed
cabanga aqhamuka u70 kunjalo amasimba la athi kuthiwa mina ngizofa endlanyoni ngibonile mina yona into avele ngavele kufezona mangaphosi izu3 noma 4 sithi hayi king yazi sisabani zona azikazi imbone umuntu onesibindi njengami okwazi ukuqonda lenyanga athi eqeda ngale abeqonda ngale eqeda ngale ithi qeda le ibe iqolisa kube ngempela futhi nawo king ngoba isifika yaxolisa ayinika ingqinamba mase kuyaphilwa abayazi lonto bazi ukuthi nje ncetheza uthi uncethela abazi ukuthi khona into eyiqondwa ngqo sengitshela ke inyanga ezinye lo zithi zingikhonzile mawungikhonzile ungangitshela kodwa amasimba ukuthi khona umuntu ozongithakatha khona umuntu ozongidubula fusek mabuyinyanga ungitshela amasimba bakuzofa wena mawumprofeti ungangitsheli la umbhedo kuzofa wena qala ngakufakela maloku kuzofa king park kuyobe kushone wena and wena ulahlileke wena kakhulu uzovela uhambe nje emhlabeni mangabe umthandazi ungathi ukuthi king park uzofa mangabe umuntu ophuphayo angifune iphupho elingitshela ukuthi khonto eyibonile awuboni lutho fokot bona inkinga zakho qala ngangiboneli mina ngibonelwe esigodlweni ngisho wami umfazi endlini akavumelekile ukungitshela athi uyangibonela yenziwa lonto singamgweba isigodlo kwawuyena owami umfazi akangitshela lo mbhedo ukuthi king nakho ngikubonela ngilecele kwakhe ayenziwa lonto ngoba kuhlonishwa isigodlo naye bene into angayiqondi uyangicela king ngicela ungene esigodlweni angene esigodlweni noma hambe aye ngakhona ku reception afika guqi akhulume mase ngiyangena mina ngidlule ngephakathi mase ngibuya nezimpendulo ukuthi kunje abantu ake bangichecke kahle naku October uyaphela sifuna ukubona yonke okudlala mina uma kuukuthi ubuthi mawubuka mina bese ungibuka ungicabangela ukuthi mhlambe ngoba ungibuka kude ngila bese ufuna ukungiqhathanisa nalezi zinyoni. You are making a biggest mistake ever. Biggest mistake ever. Angikhathalise mina. Nangichaza lo awukwazi ukuphola umuntu omkhulu ngaphezulu kwakho spiritual. Awukwazi ukuprofethela umuntu omkhulu ngaphezulu kwakho spiritual. Ayikho le nto. Ngizwa mangithi mina labo layini abashawa kuthiwa kiwa kunyazi. Athi umuntu khona isibonakala senginaso ngonyazi. Urabisho layini. Abafundisi inhlaliso uthi zenza kahle zivimbe lonto and ziyayivimba inhlaliso uthi labo layini abashaba kiba kaZuma thiwa kunesprofeto ngoZuma benza kahle lapha eoffice laZuma bayivimbe lonto labo layini abashaba kiba koRamaphosa thiwa ngeke Ramaphosa vale mos ubhekene nenkinga zezwe abakwazi umthanda bonke abantu mos bakhona bamfisela kubi usuyaprofeta wena verse mina kunezimpi engilwe kusukela kudala until today ngisazilo ngilapha abantu ilonda nje mina ngangena izimpi zabantu mina ngoba unomuntu osuke sethakathile ethi lesilonda sosaphela ngifike isiqede mina mawucabanga urathi la muntu ikho rathi lonto njengoba manje kunomakhanakanda oil ngiqaqe ibopho ebupha abantu ngiqaqe ibopho ebese kuthiwe ngebaphinde baphumelela abantu ngifike ngiqaqe mina mawucabanga lanto ababopha ibopho bayajabula bekhona njengoba ngilwela abantu mina ngichaze ngithi lenyanga inje ayisebenzi kanje ngoba nayo le spiritual iyacelwa siyakwazi ukucela ukubheka lo muntu lo sithola ifayela lakhe and bese salithola suke singesahlehle bengalithola ifayela because ifayela lo muntu lithola esigodlweni and mina angiyihloli into engekho beke ngathi indoda ngiyokuchecka kufana noma ngibhekene nenyanga eyitshela ukuthi yazi beke ngathi sengibuye esigodlweni kokuchecka ngiphetheni lapho phethe ifayela ukhumbuleke impilo yomuntu it's all about iprofile yakhe umuntu ngeprofile yakhe mase ngishilo ngathi kwiprofile yakhe emazulwini unje emhlabeni unje mase ngiyitranslate lento sengiyibuyisa ngokwasemhlabeni ngithi wena kubantu wenza kanje yabo uzodabule la ngoba mina masiye emhlabeni ngisebenza ngobufakazi angisebenzi ngamahiyese yimi fakazi mina ngangithi mina umuntu ongeza kumina ngitshela angathi kumina king bengihleli nobani ngabezwa bethi ngikubuza into ethi uba recordile yini athi cha ngithi phinda kuyohlala nawo phansi uba recorded this time before ukhulume nami okwamanje uyangidakela uthi uphuphile uthi uprofethile uyangidakela okwamanje
kahle kahle umuntu wempama nje ukuthi impama yanika sazi ya mina abantu le emakhaya ngifuna abantu baphumelele khona abantu abagcine benza into ezinkulu ngokuthi bafake ifiye khona abantu abathengisa izimbuzi thiwe after ukuthenga imbuzi khonto ezolunga thatha imali ukugcina umuntu ayifaka athenga imbuzi kanti ubefaka ifiye nje thiwa abadala bakho balwa kabi nawe balwa kabi banifuna nifile kanti cha akho bantu abadala abalwayo yini elwayo ile fiye einstilwa la kuyena nomelele uzwe uyayiphupha le because isifakwa abantu abahlukahlukene bemtshela into eyodwa eqondanayo siyasaba ngangifaka ifiye mina cwaya kufakela number yami yokuhlala 44 Rocky Ridge Road Hillary ikuphi le ndawo la koman van Mount Vernon in Durban la ngikhona abangibizi kini for nothing balekile nje mawuthinta igama lomuntu noma ufuna ukuthinta umuntu uqala uyiunderstand ipower yakhe ukuthi ihamba kanjani mina ngimthinta umuntu mina ngazange ngibheke ipower ahamba nayo ngazange ngibheke idlozi ahamba nayo ngoba akekho umuntu ongenalo idlozi mase ngikhuluma ufuna ngithinta ama facts ukuthi ubani le ngikhuluma ngayo izinto ezingekho la social media so umuntu athi ukhuluma ngami angitshele ngedam lami idam lami vele simosile la social media vele la social media lami vele ninamandla idam lami wonke umuntu uyakwazi lokho vele ninamandla mos futhi ninane sigodlo kunane netshe eceleni vele ninamandla mos yodwa so what is new I can phaka kuzonda abantu imina nje na like olambisa abantu phela madoda mangiqiniso mina inyanga ziyaphila ngokuskema abantu kubona it's a business ukuskema abantu mina mangitshela abantu ukuthi ziyaskema lezi inyoni ngiqeda ngebusiness lalabantu mawucabanga ba happy lapho abekwepmos because ngiqeda ngebusiness picking phaka abafisa unufu bayafisa ukuze baqhubeke baskeme ngingasekho kingiphaka uzofa yini cha cabangake mangaqhamuka umuntu athi sengiyayiprofeta yonto ukuthi uzofa amasimba amani lawo ubuka labantu ukuthi okay ngiqeda ibusiness labo lokuscam vele ngiyazi mina baningi abantu engibasevela imali mina zabe ngabaziseke baphakethini mabengahlambuluka abantu kuma comment baningi abangabonga athi umuntu ayiking wangisiza mina ngabe ngasithatha lesa sigubhu ngabe ngasithatha isigubhu leso hey waka batshelwa umuntu athi umuntu ngizokwenza ucebe nginesigubhu esicebisayo uthi uyezwa few years down the line semuntu obethe lesigubhu ulele phansi akasenawo ngisho imoto uyaphe usafuna ukuvuka futhi athi ngisafuna ukuvuka ulwela ukuvuka ngase isigubhu labantu ababethi banezigubhu izwa ngami balele phansi kezisu awuyibuza ingane ukuthi why igubhu zabo singabasebenzeli ngaze ngasho umunye edlelwa umuzi emhlanga ngathi udliwe umuzi ngase ngathi ngam advisor early last month not even last month if I'm not mistaken manje uba October manga process early August ngathi ndoda uyabona nje asedliwe umuzi wakho nje asedliwe umuzi wakho vala la masimbe ejoyinti lawa vala la masimbe ejoyinti lapha evelele vala masimba shintsha lento uhlale kuyona ngoba from now zemgwaqweni ngangisho ku live ngathi vala la masimba lawa Alice Compliance evelele enza le ndawo as a start sokuthi wenzani uhlale kuyona ukuze uvuke uyovuka ngelinye ilanga ngoba uyakuthanda komhlanga uyophinda ukwazi ukurenta khona uhlale khona futhi kodwa kwamanje because impilo iyabheda vala masimbe ejoyinti bese uyishintsha lento mase uhlala khona silindile ukubona ukuthi alikho ilanga okuthiwa sekuyi residential area I mean sekuyilento sekuyindawo ukuhlala le ngoba ngasho phela kanifana masimbe ejoyinti ngoba vele liwile ijoyinti vala lento enza lento uhlale kuyona vele liseluwile lewiswa yini unesigubhu is because vele wa scam nje cabanga abantu ababethatha igubhu bethi hayi kuyacetshwa nakho kuwa ijoyinti lo muntu ebethi wenda into ziyaphezulu liwile ijoyinti njengoba liwile ijoyinti vala lento dilisa lento
enza i-residential area because akufanele ingane zingabi nakhaya, enza indlu yokuhlala, enza lento bendlu yokuhlala. Omunye umuntu mam-advisele uvela athule kodwa bese yedwa athi washaya la. Ngiyazi ngelinye ilanga iyovela lento ukuthi hayi inkuzi malanga seyihlala khona ejointini sishintshile kwayindlu yokuhlala. Kuyovela because angikhulumi into engayazi. Mina cabanga ke bengabe amajoyinti lize kuthiwe style rarara style, uyabona liyawo wena wawuthi ufuna ukunyusa awakha amabhizinisi into ayithatha kulo iyawa. Madoda angimchazele kanje, kubalekile uma umuntu sibuye sinifundise nathi. Uyabona inyosi ziyafuywa, abelungu bayayifuya inyosi. Uyazi bayifuyelana abelungu inyosi? Basuke befuna uju lazo, balithathe phinde futhi zakholuyi baphinde balithathe. Kuyinyosi uzifuya ngoba ufuna uju, khiqiza uju. Even emazulwini inyosi ayilona ibhadi, inyosi ayiyona impi. Instant inyosi igood because it produce ihani. Uyacabanga qhamuka umuntu athi ngizokuthakatha ngenyosi. Inyosi akuzona zokuthakatha inyosi. Inyosi ziyisibusiso. Uyabona mangena inyosi kwakhe endlini, lezo nyosi zifika la zamandla ngoba ziyayingenela, ziyipower, zilethani, ziletha uju labani lalomuzi. Awukwazi ukuthatha inyosi uthi ngiyothwalisa loya ngenyosi. Akuzona into zesethwalo, izinto ezakhela le family uju. Nazo futhi abelungu bayayifuya, baze batshala imbali ngaphandle ukuthi mase ifuna ukwenza lento le yazo lezi ezenze embalini, ezenze embalini akulungile aziphume la nazi imbali ngaphandle. Kodwa uyazazi idomu zamaZulu, anqende kube lesidomu samaZulu sithi inyosi singakuthwalisa ngenyosi. Akunqende lesidomu esinjalo. Inyosi it only good for you, then wena uyayifuya ngendlela ozoyifuya ngayo. Kodwa mase uyifuyile kumele uyitshale imbali ngaphandle. Kune process inyosi ezibuye zenze embalini. Azibe khona imbali kunoju inyosi ezibuye zilidonse embalini. Uma uzofuya inyosi la kodwa zikho imbali ngaphandle, kuzophoqa wena futhi ukuthi uphinde manje uloku mix oshukela nani ukuze zithole ushukela eduzane. Inhloso ayisenze ngendlela. Awunqeni kodwa ukuze isidomu sithi hayi mina ngikakuthwesa ngenyosi mina. Ilabantu labo abangahlakaniphile angisakuphathi kwesikole. Kodwa uma uhlakaniphile nje uzo understand ukuthi abelungu bayayifuya inyosi for ukuthola uju kuzona. Thangibe lapho nje. Awunqeni ukuze umuntu hayi inyosi mina ngizoyifaka kunodoli. Thatha unodoli lo nenyosi uhambe nawe. Hey, inyosi like ziyathengwa mase ziyakhelwa for uju only. Uju into eze ikwazi ukugada futhi nakhona igada endaweni esuke seyibonakala engathi yavandalizeka. Iqandu, uyabona iqandu ke, iqandu lezi eyibeka ikhekhe lapha mase ziyalungunga. Adliwa ke le qandi ikhekhe kodwa ziyashaya, zisuke la sekumile khona iqandu. Azini ukuthi la emndenini leyo ndawo you are not taking a good care of. That is why zilapho iqandu. Njengoba ningekho busy leyo ndawo you are not taking good care of. Jwazila sezigade noma yini into engenayo, sezama social like iqandu. Awukwazi ke iqandu ngoba azithengwa ukuthi uthi ngizokuthwalisa ngeqandu nazi, ngoba iqandu nje nazo zifikela zona ziyobheka indawo emzini wakho engathi ayinakiwe mase ihlala khona mase ziyagada ke lapho.
zamasosha. Inyosi ziyidlozi like inyosi. Uma uyifuyile for uyihani, angikwazi ukuthatha inyosi zami nginike lo. Ezami inyosi nginike lo cha. Yezami ngizothatha ujulazo okuzona only. Akuzona izithwala. Zona. Kodwa kanqena umuntu olambile, osexakekile, athi nginenyosi mina. Ayikho lo masimba lawo. Akho masimba lawo. Ayikho. Kufana nani nempukane. Impukane iningi kakhulu. Lapho nephunga elingekho right khona. Impukane ke le. Wanze kwathi noma kuthiwa bungakalizwe iphunga wena elibhedayo. Kodwa impukane isiyasho ukuthi kunokungcola, kunokungahleleki okula. Impukane ke le. Kunongahleleki okula. Umehluko awukakakuzwa kodwa one day uzokuzwa. Into na futhi eyizela yona. Ngeke ukuthi hayi ngizokufaka nazo impukane, ngizokufaka into eyizela yona ngobunuku bomuntu nongahleleki komuntu. Bafethu ngizophinde nginibone ngomgqibelo noma before that ngizonazisa kodwa bengithe nje ngigijime ngizobonga kubona bonke abaphumelelile baba khona lapha ya ebesihlangene nikhumbuleke thina senze izivumelwano ukuthi kuze abantu aba serious kwamanye ama level bebe khona bayabonga sathi ngeke sishuthe ngoba inhloso kumsiza umuntu akona ukuadvertiser ngaye uma sinensebenzo nje ngisho into eshuthwayo ama festival la abaculi lokho kugudu ukushuthe ngoba noma usekhaya isuke leyo nto leyo uzothi mawusubuka ube kumnandi kanje festival la kuyasetshenzwa kudlala ngeke ukuthi udlala kube kushuthwa ngangayisho indaba yecamera ngathi uma sekusebenza idlozi ayibukhona icamera uma kuse icamera kuse content amasimbe content le bakusene camera amasimbe content le uthi uyasebenza but ine camera ayikho lonto ngoba mawushisa impepho ngeke uyibe icamera emsamo ushisa impepho indaba uyawuhlonipha umsamo ngeke uyibe icamera masuyishisa ungayishuthela umuzi wakini nje mawukuthi usayichomela ngawo kodwa mawususebenza sewuxhumana nabanikazi bomuzi ngeke uyivule icamera mawenza inkonzo yekamelo having sex ebusuku nomngakho ngeke nishuthe leyo nto ngoba yindaba into eniyenzayo into yamandla nakho ingane nakho umuzi walekhaya into eserious kodwa mawuskema abantu ngenkonzo ungathi ushumayela ulokhuzana uthi hey nani wathi wacima kwavutha wenzela abantu abasemakhaya bathatheke ngeke insebenzo uyishuthe khohlwa bye bye.